Upravo je u ovoj kući pre jednog veka održan veliki romski zbor. Tada je doneta odluka da se Srem prisjedini Kraljevini Srbiji. Tada je u ovoj kući živeo dr. Žarko Miladinović. Građani Rume uglavnom znaju ko je živeo u toj kući, pa čak i o njegovom delovanju i značaju u tom vremenu. Kažu da je u to vreme njegova kuća bila prepuna ljudi, da je u njegovoj kući, evo ovde preko puta, održan sabor od 80 ljudi. Čuo sam i pročitao sam kad prolazim. Znam da je živio tu neka Žarko Miladinović i tako drugo ništa ne bi znao reći. Upravo u toj kući gde je živeo dr. Žarko Miladinović 24. novembra 1918. godine održan je zbor Hrvata i Srba izaslanika mesnih odbora Sremske županije. Na zboru je učestvovalo, pišu istoričari, čak 700 ljudi. Zbor je usvojio rezoluciju koja je zatraženo osnivanje jedinstvene države Srba, Hrvata i Slovenaca sa sedištem u Beogradu. Tog dana doneta je odluka da se Srem prisjedini Kraljevini Srbiji, a u ime toga 100 godina kasnije Rumljani slave taj veliki događaj. Svakako ove jubilarne godine, kada se obeležava 100 godina od prisjedinjenja Kraljevini Srbiji, navarano završetka Velikog rata, Zavičajni muzej Ruma je pripremio jednu prelepu izložbu koju upravo nosi naziv Veliki rat, oslobođenje i prisjedinjenje. Tako mogu sa pravom da kažem da je i Zavičajni muzej Ruma i opšte sve ustanove kulture, a i opština Ruma spremna da onako kako dolikuje proslave ovaj veliki jubilej i veliki praznik. Tako da vidim da smo svi vrlo predano, aktivno i vredno tokom proteklih meseci radili i pripremali se da obeležimo ovaj veoma značajan datum u našoj istoriji. Da podsjetimo, u subotu 24. novembra Ruma obeležava dan opštine i 100-godišnjice od prisjedinjenja Srema Kraljevini Srbiji. Tim povodom tokom celog dana biće organizovana razna dešavanja, ali i glavna ulica kao najveći kapitalni projekat u Vojvodini biće svečano otvorena. Ruma spremno dočekuje jedan od najvažnijih datuma u poslednjih 100 godina, a njeni građani sa nestrpljenjem čekaju taj dan.